صلاة ورس بنرن هجا وخشتوي ام بردوام من قلها دا لاستوديو آبادینان سات لسر پیشکش کرنا برنامه کاندید اف برنامه هنه کوی تایبت بو بناساندنا کاندیدن جماره لیست جماره 106 استودیو اکتین اجتماعی کردستان و تایبتی جی چارچوب پارێزگاها میسل دا بله هندک خلکن وی برنامه مترخان کرن بو میوان کرنا هندک کساتین دی شارزا ادواره هەڵبژاردنان دا یان جیک شارەزا بیاوێ کارê پەرلەمانی jî da dîsan. Bu jara duam di çarçûvê bername kandîd da em berêz Mihsen Osman endamê civata nûnerên Iraqê mehvan dikein bu hindê ku li ser vê bangeşa helbijardina û ayîndeyî encamên wê jî renge hindek danûstandinê ser bikein û hindek نێرینên خۆ بوومە و هەوە بەحس بکەن سەیدە عوسمان بخێر بێ سەرچەوان گەلێک مەمنون سپاس بۆ بەرنامە و بینەرە بەڕێز دەستپێکە بانگەشە هەڵبژاردنە یانجی بەری بانگەشە دەست پێ بکەن هەرێما کوردستانی بتەنێ ئەس باوەڕ بکەم ئەف پێنگاڤە هاتە هاوێتن میساق شەرەفێک ناوبەرە لایەنên سیاسیên هەرێما کوردستانیدا هاتە ئیمزاکردن ئامادەبوونا هەتا یا نەتەوێن ئێگرتی جەز بارکەم نینەرێکی وانە ژیل وێدرکێ آماده ببو بو هنده بو کو بانگشا هەڵبژارتنان بژین زڤریە بخۆڤە نایگریتن تند و تیژیە بخۆڤە نایگریتن شکاندنە و ناوزراندنێ خۆڤە نایگریتن بەلێ قۆناغا داویە یا بانگشا هەڵبژارتنە دیارە تەسعیدێک چێبوت وی مەجاڵێ هەنێدا ئەشێ بژم پێگیری میساق شارەف نەهاتە کرنش باڵ هەندێک لایەناوە و هێڕشێت وانە چێبوون یعنی ئەو جۆرە میساق شەرەف لایەنە پێگیرتکەت و لازمەتە هۆنەکەی هەنێ یانجیک هەر ئیمزایەکە و خلاص یعنی وەکی پرەنسیبێک تڤیاک و هەر کەسێکی ڕێزێک ئیمزا خۆ گرت بە و پەی بۆ گوتنا خۆ گرت بە سەروێ ئیمزاکردنێک و زڤری نێتە بکارینان یان پتر نەرمی بێتە بکارینان vê prosesa helbijartinê da çûkî em zanîn rewşa herêma Kurdistanê di hêla siyasî da di hêla aborî da heta di hêla nerazîbûna xelkî da rewşteka negeleka astî pêwîst a negeleka arame ji ber hindê ku ew hate kirin da zêdetir rewş bere û alozî û xirabiyê neçîtin lê diyar e ji kartêkirina sosyal mîdya û gencê me xurt ev ê hindek bandor li ser kandîdêt me kiriye bandor li ser partiyên me siyasî û selayanî dî kiriye di encam de welê kiriye ku neşer çarçûfê wê peymana yani rûmetiye da xwe sinûrdarken û bimînin berendê çend vêrê wêre hinde zêdegavî hat nekirin taybet layanê dîl ser êketiye te got sosyal medya yani zêdetir ew zivriye bêveya diyar bû belê hindek layan hebûn ber û vajî wê çendê bangeşa xwe da nav cemahîrê xwe da bû nimûne hêriştkirine ser êketiye ser dezgehê ragihandinê ez behsê êketiyê dikem hêriş hatine kirin bû ser êketiyê derece caradî jî me ev sohbete kir heker em nimonekê bînim û dê rastgû bim vê dirkê de deq û deq de jî bêjim ser kanalên medya bû nimûne serokê lîstayê girtûyî parêzgeha dihûkê hêriş kire ser êketiyê êketî bi xiyanetkar wasif kir û hindek lêdwan belav kirin ku diyara çi rastî jî bû nebû heman dem da parêzgarê dihûkê ku pêwîst nedkir ew bihêtet nav vê yariya henê da dijî êketiyê lêdwan ragihandin ser dezgehê xwe ragihandinê yanî li vêrê eger Cemal Koçer serokê lîstekê jî bîtin û bexîte çarçûvê yê bangeşê de belê kesek wekû parêzgarî bû çî dihêtet nav vê yariya henê da ku mafê wî nîne rast belê gelek spas min negot yani sosyal medya ev babete destpêkir min got bandora sosyal medya ser kesayetiyê me û ser partiyê me bandorek welê kir ku ji vî sinûrê ew mesela ew peymana rûmetê eva çêkiriya bênî mîsaq şeref da çêkirî ew bandor ser hebû wekû dî yanî kesek li asê berpirsyariyê bît bû kandîd bît yan berpirsekî hikûmî bît an siyasî an îdarî yan jî her barekê dî diplomasî bîtin ez bawer dikem divêt li wî astî reftarê bike wextê rexnê diketin wextê gunehkirinayê hemberî xwe diketin divêtin pîverek hebîtin yan astek hebîtin da ku nav kumalgehê me an nav civakê me jî da wextê berpirsek axivît kesek diplomasî axivît cuda bî ji kesekê diye normal ev hemî dinyada heye çûkî her astekî zimanekê hey û
اتکیت که هی و دیپلماسیت که هی که مروف روانگیا و چارچوبی دا رخنه بکتن یا پسنیج بکتن برنده اوه که جمال کوچر او دا خدا کری مبخوشی او گهداری کرمدید از بارد کم که جمال کوچش گلکش میجه و کادره که پارتیت آخویتن چونکه او ظلم کاریال وی دوره هاتیه کرن صوتنا مقرر و کشتن و برزک کردن و لیدان و که عربی بین ترهیب و ترغیب لیدی سات چاف بکفنا که خود دیدا که جمال کوچری گوتی دهوک جه لندن و پاریس ایمنتره آن هیمنتره اوه بخو واد کتن که واکی کادره که پارتی باخویتن دیسان او گوتنا که الساقط عن الحق اوه که پتر اسلامیت السروی گوتاری دیچن که جمال تبیا با وقتی ام بحث خوف فروتنی بکن ام بحث خیانتش بکن تبید ام دیروکا خوب بنیرین دیروکا ما سالت 64 و حتی 16 اکتبر افغانا غترا در باز بوین تسلیم کردن و فروتنا شنگاری بید لیدانا خندک سر سنور روش آوا بیتن تاریخ هم همیل هفته نه شهر گل پازدار شهر قاسم لوی بیتن چون سروکی حریم بود دیار بکر و پروپاگاندی بو اردوغان بکتن و یا 16 اکتبر جی یعنی هندک تشتهنن تو شی بیجه و شاشینه هندک تشتهنن تو شی بیجه و خیانتن بس ویت مروفی پیوره که بیتن داکو مروف تشت خوب بیتن یعنی نکو مروف گوتره باخ بیتن چون گوتره ناکویت چارچوبی سیاست دا سیاست تعاملت گل عقلیت کتن گل فکرت کتن بر هندی بیت تشتک با د چارچوبه کی دا با یعنی نا بیتن جمال کوچر دهو که جید دهو گلک آنیزی که شنگاره بچید بحثی کرکوکی بکتن ما همیو دید او جینوسایت شنگاره هاتیا کرن و امزان اینجی همولا برپرسن بس پرجایی که پارتی برپرسه چونکه هم خلقی بترل ویره هم او و اداره ویرد کتن یعنی پارتی وی دوره دهان دامود از گهت حوالگیری تین جاودیری تین پاراستن تین آسایش تین بوچه نزانید داعش 38 دیدن وقتی استیم از نکنان بیشم پارتی و که لازم بیشم ایکتیش و کره هنه تا انصاف اکت ده بیتن یعنی نکو بس از دوباره کم میشه جمال کوچر کادر که پارتی تا آخویتن دوی جمال کوچر باوری گوتارا خو اسلامی هوا انسان که راستگو با برانبری خو برانبری وی خلکی اوی دنگ دای برانبری وی خلکی اوی دنگی دته برانبری وی خلکی اوی باوری گوتناوی هی یعنی مازنا برپرسه که پارتی خود بانگش حل بجارنا دو برانبر جماعت خود گوتی یگرتو یعنی وکو لقکی اشما آن بشک اشما یعنی مدید مثلا پارلمان ده وقتی ویدم ده پارلمان ده بنا 50-50 وکی فوتباله و مدید چه کنو حکمت ده گلت اشتادا یعنی خواندنت یگرتو رفتارت یگرتو ناراضی بونه یگرتو گلک جدا نبویش پارتیش بر هندی اسواکی کادر که پارتیل که جمال کوچرت نیرم سربارت یا که پارزگه دهو که یعنی الویره گلک تادش آخونت ویچن ایکی هکر اوی گناه کرنا ایکتی کر بیتن کو ایکتی که ما که آریشانه و خلق کشکتی ود بیتن و اف خلق و اف آریشه ریگیریت کن کو حریم ما پیش بکه بیتن جاری هم دابیم بچه که وی پیوی وکین دابتر وکین دابتر بما زلال و بما بینیرت مش زلال ببیتن اگر ما بس او بیتن دهو که دفتش هات بنا کرن ریگیری کاری دهو که هات بیت کرن ام همین زان دهو که دا ایکتی آنلاین دی سیاسیش دا یعنی چه مجال دانه بونه ریگیری که بو پیش خستنا پروژه آبوری جواکی ریبان حتی دیمایی که هکر مبستای همی کردستان بیتن او عینی دامی دا تجاوزه که سسرو که حکمتیت کتن چونکی پارزگر دو که دوید سنور پارزگر خود بحثی تشتاب کتن ناچوید بحث همی کردستانی بکرد که ایک مکتب سیاسی جو حزب که جیبا دا بجین اوی مکتب سیاسی الهمو کردستانی اندامت خو لا انگل خلقی خوی هی حقا بحث کردن بس ایک پارزگی بیتن دوید سنورت خدا بحث کردن اگر ایکتی او بیتن کو گورانج جدا بو دکتر برهم فلان کج جدا بو ام دوی پیوریب کارینین ام دوی نظریب کارینین باشه وقتی ایکتی 75 پارتی جدا بوی او جهنگی ما که پارتی جهنگی ما که آرشا بو دیک آرشا بو وقتی پارتی گل جدا بوی وقتی حزب الله شورشگر ادهم بارزان جدا بوی و اف حزب دی همیش پارتی جدا بوین نه هکر ایکتی دیک آرشا بید ام دزورن دیک مازن کو پارتی بویا په آرشا همیش ویرا دست بگیری شبر هنده وقتی ایکت آخوید و صحکت کده او آخفتن چند بوی خوز وریدن و او خود زانیتن که او کادر کش حزب و پارزگر دو که و که فرکرش در و سحسه با که چو خواند وید مروف هنده که وفا بیتن بو دیرو که خو و بو کاری خو
گوتنک آخفنک کردا هید بیشن گوت ریوی تو بو کوریا خو باد دی گوت مچتینی نه پارێزگەری دۆکێکە پرۆژەک هەبوو کارێک هەبوو بۆ 4 ساڵە دەبوو دۆکی کردبا دۆ دەستی خۆ دەرشکێتە ئەو کاری توی کردی ئەو خزمەتکاریە بووی باژێڕی کرد دە بەحسی وەکێتن نەدۆ تەڤەنگە بتاریەتە بێنێتن بەر هەندی ئەس بێژم پارێزگەهێ دووکێ بیت ئان هەر کەسێکی دیە بەرپرس بیتن دەبێت لوی ئاسی باخە بیتن کو خزمەتە وێ قۆناغێت کەتن ئەوە ملەتێمەتە ڕە دەرباز بیتن چل باشووری کوردستانی بیتن چل پارچێ دی بیتن کی کێشەمە پێکی واگرێدا تو وان چەند ڕۆژە دوای پارێزگەها دووکێ ژیاوتە بەرە خوددا ڕەوشێ و ڕەنگەش نێزیکتە متابعات کرد کە ئەف بانگەشە چاوە دەرباز بیتن هەر سەنگاندناتە بوو جەماهیرێ وان لایەنە پارێزگەها دووکێدا یعنی تو دبینی کو خەڵکێ دووکێ نەڕازی بوونەکیە پێوە دیارە وەکو بێژن وەکی جاران نەمایە و لێمشت و هزاران بچنە گۆڕاپانەکێ بوو پێخەمە دەست قوتانەکێ يعني از بورد كم مثلا سوشيال ميديا بجا فيسبوك تويتر بيت اب كانال دي بريكا تكنولوجيا تينا بالاف كيرن و تيكالي تشيد بن اوي كارت كنك باندورك سر نفشيني سر گنجا هيا كو ايدي تني ايكاتي بارتي اند صالات كردي ان بارتي كردي تني اوجي در نبن بو هر تشتي اوجي در دي تايني دي نراجي هندنا بارتي ما نه دا صالات ما نتني او كارت كنيل نفشيني گنجات كتن بلكو سوشيال ميديا وقت سوشيال ميديا كتن اوي دمي ادي خلطيت جهيتن بو عفريني كيچكر بو كوباني كيچكر بو كركوكي كيچكر بو شنگاري كيچكر تاريخ نانش بيت كرن حتى في دقيقه دا شهر جهاني دوی حتى في دقيقه دا دادگه كرن سر هتلر يا بردامه يعني باش 7 سال چون بس دي دادگه يا بردامه تاريخ نانش بيت كرن امنو كاجي تشد بري ميلاد خوين بري 2000 سال امتين تشاد خوين گالیلو چا قدر له تاكم تيرين امتين سقراط خوين كاچا محكمه قدر لكيديا بر هند نفشيني و ارشيف و ميجو نايتش بير كرن يعني نفشي بلا كاس نبيج نفشيني نزاي نزانه چان نفشيني گلك زانايا و گلك شارزايا جي از بارتم جارادجي برنامه دا بود حكي نفشيتني باش نبام دا پشت پشتين بس همين گو نفشيني باش نبام سنگو سنگ باش از بحث نقطه اوي كارت كرنا سر و گوتاره لتشتكو يه شاش نه درس نفشيني كتن دبيت نچن فوتوغرافت كانديدا بدرينن اول در دیوار درمان ناکردن. اول همی کس ناکن. اول مبرمجه و هر کسی چند تیم کن. هر کسی وید کردن. هر کسی وید کردن. هکر کسی که نروزیش ایکتیه، آنش پارتی، آن گوران هر لانه کی دیسی آنیا گرتو. بلا نشید فوتوگراف درینید. بلا دنگی خودت علاقه کی دیو کو باشتر از بینیدن. بلا دنگی خوب که تا چک کار بینیدن. نباشید از ناچم آن ده فوتوگراف درینم. نه. دنگ هلویسنا فوتوگرافا پروسسا هل بجات نه پروسس کو دموکراسی سراسر دنیاییه بس دوید او تیب گهن کو دنگوا چکی وانه او دنگوا دی او پارتی او لاینه گورین اوید کو او جنت روزی بس هندی باشترین سبچن دنگا بدن لوك مجمله خفت نتاس بساطه بهم جوهرينك ناف وعي جواكي دا شبويا الهلوكي يعني جوهرينك هلبت براورد قال 2014 يان برينجه مديد او دو بانگشا بارتي الباركي مديد يعني جالك فرق بوك وجالك خلكيم شو بو أبى همي نفش بو نجبي صال بو صالة أو فروشة أم ترى درباز بين هدي نفشيني ديالوج شد بين ديالوج ده هرتش بيست كده باش اسمه فيت بس بمسار في خالب بالذات يعني مش برندة من نفس سيارة كرن مثلا عشيرة جري وديمقراطيات يعني دو تشتد جالك شيء جدانة طبعا بله يرول هریم کردستان تایبتی جد ویب دفرا کو امتداد جین دفرا بادینام شبکه گشتی یعنی من تایبت ترش دفردی عشیرت گری یا بویا علاوه که سرکی دست لعنت سیاسی دو تایبتی لعنت سیاسی به دفردا بو هنده بکتا بگید هندک دنگت زیاده تر یعنی اگر جواک هشیار ببیت وعی باشتر لهاد بیتن کواتا لازمه عشیرت گری گشنه کتن یعنی او خلقل گوره عشیرت گری دنگی نداد یعنی که ام سحکینه پیکات کردستانی وقتی ام زان وقتی پارتی درست بوی پشتینگی هفته پنجه کدی درست بوی پارتی لعنی راست بجنه یمینیتا جواک کردی آنچینت کردی گرتن اکتی یساریت گرت یمینیت خو ضمنی و اولید گریتن و عشیرتیت گریتن وقتی که الویره پناه تو با عشیرتت بی معنی تویش چینیدی به هیوی بوی آنکه تو نونراتی چینیدی ناکی تو ده زفری اصل خو چاوته ای که گندی تا اینا کرا کمونیست وقتی گشت خالق آلاواز زفری اصل خوی اصل خو کمالگاه مدا هشتا چین درستی چینا ناوندی چه نبویه
همین دنیای ده تاریخ و دنیای ده وقتی چین و ناوندی چید بیتن چین و ناوندی یعنی طبقه ناوندی او طبقه برگیریش طبقه هجار کتن دجی دست حالاته هر واسا کمالگه مدنی آنجواکا مدنی جی برگیریش هجارات که دجی دولته اما نه چین و ناوین مایه نما کمالگه که مدنی هیا و پارتیت ماجی سربنگه که نتوا چی نبونه سربنگه که کردینیت چی بون کردینی حتی نوتوئه که منشب که نتوا نه کردینی در بازی نتوا بون نه کردینی ما وقتی کو پارتین کردین نه نونراتیا همین ملتی بیان وکی نتوا کو همید بنا سیهوانه کردن خالد زفرت تفسیر خوی بره بجا قبیلویه عشیرتویه اجاخویه ویدهو کدا شرک چی بیت ناچنه مرکز پلیس ناچنه دادگاه دیدو سروکت عشیرت اینو پیکینن ام یلوی قناغه او تدی هات کردن او جوره که لیستگوانی تمثیل بود کردن جبر هنده هر لانه که سیاسی جوهری خود در برینت کردن کنگی جی پتر دیار بیتن روش تانگاویا دا پتر مرسی سر بنگه خو جبر هنده ديمقراطيات قال 10 تشينو بيت نه بس قال 10 تشينو بيتن او ملت سامان السرشتي على بيجنا الريع بترول وتشت تو ملت ديمقراط تشينو بيت ديمقراط روما تشيت بيتن ابي سر باجا دجي وكي اوروبا همي باجا خود ددن همي دنگ خود ددن هميشن ريع خوشي بدن دفيردا مادام سامان السرشتي بترول اتن بترول كسكي اعلان كي سياسيه او دي معاشره خلقي خرنشت و بجهوريد جبرند بروسيس ديمقراطيه بتر جريدو و دولتان ابي سر باجا دجي امناشين بحث الديمقراطيه كاين امشين بحث هف قبول كرني بكاين امشين بحث حتى راده كي يك ريزيه بكاين چونكي احمد خاني بري چند سال چند سال گوتيا اكما اودي اتفاقك هبا دو عرب و روم عجمش براكان خلامي وكويس اغاي بري 100 سال شر الشيخ محمود داوي اكو الشيخ محمود بريندار بي وهواره خو بيا كردا كويس اغاي بيجت كرد خوينه معنا 300 سال او درد احمد خاني كو اك رزينه بويا وبري 100 سال كويس اغاي گوتي كرد خوينه ام همون بازنه دا زفرين چونكي ام فكره عشيرته فكره فوداله دي الدائره كده زفرين حتى فكره كان مودرن فكره كان سيكولار عقل ومنطق نيتن ام نشي مشينا بيش ام بتر عاطفه وغريزه بتجردان يعني ام خروسكو ودليني بتجردان اما ما دي الدائره كده زفرين برهند انه كام يبناي بو 10 بن ابخون نام بناي بود بين ام زفرين حقته خو درس يدل سيكفاني بو يعني كواتا او تذكرن بروساكا يا ام نشين بين بروساكا الديمقراطيه يعني فورمي هالبجارتنا بروسيكو ديمقراطيا فورمي برلماني بس وكو نافارو وكي نافارو نه ديمقراطيا چونكي مريل هولير برلمان دا گدن بغداد برلمان دا گرتن هر چنده برلمان بلندترین دستورات الدنيا دا چونكي او سروكي كومار دانيت او سروكي حكومت دانيت او وزير دانيت او قنصل سفير حتى ديما او دانيتن لي چون دسكو دانسه معناه تو اك فورم تي رفتار ديكي بس وك نافارو نويت اكرن چونكي بيوا برلمان يعني يگرتن اتحاد آنچه ببره دیالوگ حوار دیالوگ اكما كان ما بوري بديالوج هي باشه تا اشاره كده ودر كي كو اف بجين لاين يميني ابن راستراو كو بتر السر بجين هزرة عشيرة جري والنزيك جولي جهات هنا كلام نوكا بين الصحة افريقيا هذا ما كردستان ده او لاين راستراو وده برامبروي لاين كديه اسلام سياسي هي يعني اواد دل سروی بنمای شن خونزی کی یکن گوتارا واده و کی یک بیت عقلیت واده و کی یک بیت دشن استفاده شکودو کن یان اواتو جد بجی تنه بو آقای و ملایت هات سردم 5 سالان اوا ام بجین راست رو کارکی ایدئولوژی ام زانین کارکی ایدئولوژی اوادی مثلا برجواندیه مثلا بجین تو بحث اسلام سیاسی کرد ما کردستان دا و پارچه کردستان دا مسه گروپ اسلامی تن یک گرتو کمالا بزدنوه من همی جدارت و قرآن و حدیث و پیغمبر و خدینه هكا نبر جوانديك بيتن هم دو ايك بيتن شو نبرت بجا تشينا بابا ابلا راست ابلا تشابه هم ايك تشتا ايك بازنه بس مساله برجوانديات فريدا برجوانديه كدنا كده چونكي بارتي ان ايكاتي خود طرح نكري حزبك اسلامي ان حزبك علمانيه بل كو يتك هليكو تشكري يعني هم خو اسلامي ديني بينن وهم خو سيكولار علماني بينن بس حزب اسلامي وك ديني خود طرح كري وك اين خود طرح كري بس حزب ميد كردي خود طرحنا كده بك حزبك حتى دي مايك سيكولاره جبر هند الويره او بارتي كودنا جرن يعني بيجي يجرتو بارتي كودنا جرن وجبر هند جي رد فعل يساريته هندك نرم برس رد فعل يمينيته ابتن مناكبينم وقت ايكاتيش بارتي جدابوي حتى نكا حكى بحفتي بينزت فكان حتى في دقيقه شر صار وجرد ما بينه ودوي بردوامه بس او لو اناش ايكاتي بون شر ما مدانات نكرن نتقال قران هات نكرن نتقال برم لقى شو اسوار قبل بير عقلك مدنيه هي
ویر عقلکی سیکولاری هی افیدی عقلکی عشایری هی باشه ده بحثه لان اسلام سیاسی يعني زيادة اشارات كده بدركي بو آینده يعني وبشتي اف جوهرين كاري الدفر يشبون از بيجم جوهرين كاري چنه بشتي اول قلنا بهارا عربي يعني چه جوهرين كاري الوسط چنه باش بلي ويران كرنه وخراب كرنا ولاطا ودر بدر كرنا مليونا كسا بله اونا غاق بو اسلام سياسي هات خجربان توي ازمونه دا الجالك دفرا ان جالك ولاطا حتى انو كجي سركفتنكا يا درستهي نينا نشا ببيتا دس حالات وخلقك قانع كتن وكنترول السر وضعي بكتن يان ببيتا بديل بو او سيستمت هاتينا روخاندن وكي مباركي وكي بن علي يان وكي صالحي يان كيبيتن يعني بشتي في قناغ همية وخاندنا في مرحلة درباز بوي اسلام سياسيش نوكويفا دي برف كيف تشيت ودي هولات ببيتا بديل يان تو تصورت كي ببيتا بديل بو افلانت ابتا قوتي نيمتشا علماني واسلامي يعني اگر مروف هندك نمونه تاريخ ديروكي بينيتن شرطنينا شورشك يان حركك يان سرهلانك سر بكبيت انجامي باش بيت وشرطنينا شورشك حركك سر نكويت انجامي خراب بيت شورش فرنسا 1789 9 سال 10 سال حكم كر شكست بس حتى انه كشورش فرنسا جدارك بو فكر بو عقل بو سياسه حفته نه شورش ایرانی سرکت اولا 5 سال پشت بر نقطه ای که ما بترش 20 زان کد کردستان تا باشه زان سیاسی تین دوی صح که نقطه ای که ما کاری باش کردن خراب کردیه ام مادی معنوی آماده بیم بو نقطه ای که بکن آن نکی هکه تو صح که گالک لانه دا نقطه ای که ما شاشه کردیم مثلا هل دانا کردی چون کی حتی نقطه ای که صدام همیشه که خوب کارینا گفشت انتماعش کرداورگیری نشو بس بشتي نوتو اكي حوات جاش نفي دقيقه داس حالاتا كردي همي لا انفا وكر او صدام نشوي بكي افروكا خلك ماش انتماعي بديرك معناه هكي ام زفرنا في هاف كيشي نوتو اكي سر هلونا كردا هكي رامش دروي دليني اما كي عقل ومنطق السياسات بجيني كردا زرار كر تو نجيش بقوناغكي كردا زرار كر ام بين بهار عربي بهار عربي دا وقتی ام تاریخ حرکات دنیا و شورش تخوینی هر تم شورش دا آن قهرمان و کاریزمایت هین یان چینکا سیاسی هی یان توجمکا روشنبیری هی زمینه سازی که چید کن و رابرایتیت کن جو پرکا سندیکا بید پرکا پارتی و پرکا هر چکی بیدن بهار عربی دا اول نبو نه سیاسی که برچافتی دا بو نه سلوکی که برچافتی دا بو نه روشنبیری که برچافتی دا بو مسئله که فعل و رد فعل بو مسئله که جوره که دی چای یه کودتایت عسکری انقلابات عسکری الویده وردا کلتور چکیریه جوره که دی انقلابات عسکری شعبی بوه بس اسلام سياسي او صاحب خو استقلال كرو نه اسلام سياسي يعني بنا بديله لانت علماني چونكي لانت علماني نبون مانت مروفاتي دا سه حركتين به خلق لكم كتن ان نتويه ان چيناتي ان اينه اولى وقت چيناتي پشتو نتا پشت دلاديه تاوري سه كوشك داوز فريتن اوروكا مثلا خو پشت امبراطور عثماني نمايل سال 14 وحسن بنا 28 تاعتي اخوان شاكرين امس حكينا مصري حكينا تونس حكينا قال ورا ديدي اسلام سياسي زربخر طلقت رحمه اسلام سياسي كله دا داعش لدا اوروكا اسلام سياسي حميد ندا تراجعت كتن كده دنگت يگرتوش دا بيني يا تراجعت كتن نكا چت تپش ليبراليزمات تپش ليبراليزمات تپش چونكي طرح ليبراليزم بود دنیای دا مسئله آزادیه يعني قالك انت مثلا دي بيجن خود راشما همي راشما اخرى بالويري بس امناهيه هي يعني وقت صدام جي امناهيه هبو يعني تو بغداد بتشال باغچه كي بنوي بس وقت صدام آزادي نبو تربرين الدين نبون قالك لو انديت جيم بون بجا افروكا تيجه ديمقراطيات وتيجه آزادي اول ليبراليزم قلت كتا خدان و بريكا جلوبال اوت ايتن اوت بين چكي صار يعني سوفت باور چكي صار نوكي اوت هدي روشت جورتن و سرزال بيتن چونكي پیشکتنا تکنولوژیا و بسیاری جانب تکنولوژیا اسلام سیاسی نشید بدادن هنگی مجبوره ده اسلام سیاسی نتیجه و کشانا نتوا و چیناتی او هاتن بس اول که لیبرالیسم هات خود خودان لیبرالیسم هات بو الترناتیو بو حرکات چپ دنیا او راوته هنت ناف کرداد الفيدر که کم بحث هر ما کردستان بکن
در رول خوبین آنها تیا پیش آن دل همین دنیا رول خوبین بس یک تشتی هی وقتی ملتک قناغی چتا قناغی کی تشتی کفنش دست داد و بو تشتینیش تو حاضر نکریه ابا قناغ قلق شد کردن قناغ کو دل شد کرد املکت قناغ کو دل داین پس من 16 اکتبر 2007 دیمای کو عقل کفن بو بس اوجی هوجه سرهویه که عربی تراکمه کیه کو عقل کفن دیمای کات ده عقلونی تپیش نکه کنگرد حزب بینکرن هکنه متهمی بس رجاء کا بلند جانچی نپیش چونکی نفسی دی نفسی چای اوه تبان خوابتین او نشین گل باجر و تکنولوژی بجین بس نفسی نی برهم تکنولوژی و سوسیال میدیا اوه نبرم اوه دابراینه بس حالا کبن آن اویدی عقلت کبن و اول چای به استثناء همی حزب و همی لان سیاسی اکتی شاید به قناقه دا خوبر هفت کتن که گوهری نکه بکتن وکی تو بجی الآینده که نزیک کنگرک بهتا بستن که رعیله که دی بهتا پیشیه بهتا بجن رضا پیشیه یعنی اکتی و پارتی دی چرا کدین لازمه کنگره بکن و لازمه گنج بینه پیش گنج نه پیش دی خود بازه نکه دا زورینین چونکی هم بخوازین نخوازین قناق به قناق گنج سرچاوی دی یعنی جداره دیت هین و گنج پترتش تا استحاب کشید کبن یعنی مثلا شرط ما بین نفشادا و مثلا گوهر را نفشکی بو نفشکی ایکتیجی ویدو نویدن دی گنج اینا پیش نه مثلا حزه از باور کم اوی که سر حکمت ایکتی دا اوی بحمر صدی نوتو نهشوا آن نویرن آن شرم کن آن نویس بای قطو ترشه کن بو کنگره ایکتی و اگه حس کنجی چونکی اوت زانن خلکش و دموچاوا تیر بوی حزب دیج تو زانن کواتا ایکتی دی برای خونی کرنه چیتن چرا که دین دیگه خو برای نکرنه چیتن ایکتی وکی داره که سر بنی خواه ایکتی جماوره کی هی ایکتی بسر خو بنا گیره دایا مجاردی برنامه گود مرنا پیغمبری شرع رده چی بو مرنا لینی زربک معسکر اشتراکات مرنا بارزانی پارتیگل چی بو او تیک چون گرتنا و جلان مدید هزاران کادر پکیک جواب بو کش شهید کردن قاسم لوی حتانی که حزب را به سر بیا مرنا نوشیروان وضعی گوران که دیاره ابد بین حرس قدیم و حرس جدید مرنا مام جلال جی همون تشتا ویده وری داروش حالا دا کسی که کاریزما که هی لی افروکه نفشینی اول بجنی هفت سروکایتی دعوت طرح نوکت ناف جواکی دا آن پیشی نوکجی بس بحث في ساعتين كم رنجا انكرم بحث پیشی چند ساله که کم بکین دفرت ماجي ورنجا قالك دفرت ديجيك مثلا تيرورا هزري بلا ايكي یا ظالبو يعني ريجريه كاسركي بول همبر آزادیه همبر گوهرین همبر وبونا مشکی و راگهاندنا و اكيد بجن یا نك دجایتی يعني رکابرایتی یا ظالبو نوکجی و دوی بانگشه هر بجاردن آنجیدا ما یا تبینی کری که خلق کی تیتا ترساندن یه تیتاش باش وبرن گفلی تنکرن برینا موچه گرتنه درخستنش سرکاریه اوه همیت نکرن اوه هنید کویده چارچوب ارهاب فکری دا یعنی حولا که هر تیتا کرن بس فی سبیل دا خو قرطال بکن يعني اگر ملتي كرد همي بكت الخوفة جهز با آستكي شا با إرهاب و شر من البلانا فكري بكتن أويدا من قناقة كلك باج بوينه يعني شينا ما بري تفنگو دا با يكودو و شينا ما يكودو شناف بربا و برزكر با و همو ركيدي بكاري نابان هكا من البلانا إرهاب فكري با دا جلك باشتر بيتن الوي دوري مثلا مدي سليماني جغرافيا كاسي همي اوبوزيسيون هرچا باج كردستاني دورا کس دشین. اوی دوری مدید چند سال سلیمانی خوب پشان دارند کرد و دوری خوب پشان دارند کرد. یعنی بوچی خوب پشان دارند کرد. یعنی یک وری ما مصطبیت موچنه بید و یک سلیمانی موچنه بید یه سلیمانی خوب پشان دارند کرد اوی دوید ولورت کرد اوی نبیتن. مانیل ارهاب جسدی هایی یا شناف برنی هایی تهدید و ترغیب هایی که ارهاب فکری هبا کابرای که هاتی جوتیا بکره کمونیسم کابرای که هات سریودا کولا کرد دینی مسکره که دینک آن اسلام دینه گدی هات کرد حزباتی اوکی بس ظلم کدیلی نکریه روزک ها صح کرد فکرای خالد بو زفریفه بس توی کیت کجی توی کی برزت کی توی نونه کیت بری اما بو مترسه ما کف ایدئولوژیت این اف ایدئولوژیا همید انسان خلق زالد بن وقت کم فکر خو بری بهلیتن بلکم او فکر اوی دیجی بین يعني مثلا امريكا صح كاينه افريقيا بدراما تركيا زال الفيري اف دراما بوت اودي كده شو بشيناكو فيلم حمزه يهبيت فيلم صلاح الدين فيلم كيره هبيتن دراما تركي عندك نرم ترى وكيل بين تشكي نرم اون هيزا نرم
سوفت باور هات بکارینان اوج جوره که و اویدیه بس اود بجنبه یعنی هجمون یعنی هیمنه افریقا هیمنه بس اوه هیمنه ظلمه کو اکثر خلقی نکریه یعنی خل نکشتی یعنی خلچنا سکتا وافل ماش برنده اسیفیدارم همی پارتیت ما ململانا فکری بکن و شر فکری بکن و شر چاکسازی بکن و شر باشی بکن بس نبرد تفنگ بدن اکودو و نه اکودو گناه بار کن ام اکودو گناه بار کن درد منات درمان کردن دوید هر لانه که سیاسی خب زورتن شاشیتو چند دوباره نبن یعنی اروپا دو تشتا پیش کرد یکی دان پیدان اعترافات خالت خود کردن دو لیبورین اکودو کرد اکودو بورین ام وقت تشتا نکن دید بازه نکد دو زورن و ام همیش ده ضرری بین باش بيجم وقت ما برفض ما هيك هتنو ودانو ستاندن قالت هذا يعني وقت يزيد كوجيتن براستي دماغ بسشار دي دوباره زفر مسر روشانو که امتدا ول دور آبادینان تهر سانگاندن که تایبت هیا بو گوهرین انجامان یه تبجارتنا اکه براورد کن گل 2014 بگوره يعني پشت راست در بازبونا 4 ساله يعني چونكي تكنولوجيا جالك تكنولوجيا بلزة و سوشيال ميديا كارت كيرن جالك الجانجت ما مدي شر كوباني وعفريني يعني مدي تشات كارت كيرن هبو الجانجت ما ابدي كارت كيرن الدنجاج دتن و مدويتن صال بو صال عقل بين جهور ما بين صال بو صال خل بين تشيكرن كاركتر بين درست كيرن بين تشيكرن بو ما نگرنگ كيش بارت بد كيش بارت نه بو ما گرنگ اف ملته چاو هدی گیتا موافق خو اف ملته چوشت آزاد بجید اف ملته همي جورت قربانیا دای همي جور نخوشی دیتی هندکش موافقه بگهیته ما اوت ویتن وکودی از باورد کم ده همي پارتیت ما يعني كيم زيدا دي جهورين دنگت ودا اینا کرن بس مدویرش دا گوتی ده انجام دا ده پارتی ضرری کرد نوتو دوی حتی نو که چند جاره که بزاد اینا کرن دنگت پارتی کم دین چون نوتو دوی دنگت پارتی شرکتی بتر بون نو که افلان دی برهم و شاسوار و گوران و ایکتی همین چطور ایکن یعنی جو پولیتیکا و ایکه جماوری و ایکه استراتژی دا و ایکه یعنی که برهم بی شاسوار بیتن بيجي سيستم حكمراني كوسان دي بتاع برلماني يعني رباز ایکتیه دي هاری کاری پارچه دیت کردستانی هر افلان همی تفدان که هاری کاری پارچه دیب کن اول رباز و خانگی ها ایکتیه چه پارت که بیاره چنا بیت سروگ که بیت همه چیزی بیت همی لاگو خوب دنه حتی خاری بلکه دی دیالوگیت ما بین السری جمهوری قاعده خودها بیتن اول یعنی رباز که ایکتیه بر هندی افلان همی چطور کی ایکن ابرو بالصباح البيت او فيتو نافيتن دي قاعده وسا فرض كات جورك اجرتني وقت جورك اجرتني هبيتن دي ايكاتيا ديو نو تشي بيتن او ايكاتيو نو اس بيش بيني دكام يعني شاش حتى هاش كرسي كودش بارتي بتر بيت بس نوتو دو دوي بارتيش ايكاتي بتر يعني جارك دي ايكاتيا دي بس نش شرط يعني الجير ايك نافو الجير ايك دريش مو ايك نافروك والرباز ديو بردام بيت وكودي هر نوبك دون نكشومه يعني أبجي دي بيدا دست كفتك بو خلقي بس بيجن دولة سرية كتيب خويا يعني هندي اوبوزيسيونك هي همو قرارداد ايكاتين هفته پنج ايكاتي اوبوزيسيون كربو نه پارتي گل چيد بو نه گرتو چيد بو نه گوران چيد بو و نه کسا گدي چيد بو هر کسا کی ايكاتي شاشکی خلط کی کرد همي بيجن ايكاتي خلط کرد پارتي شاشکی کرد دبن ايكاتي پارتي هر دو خرابن بس ايكاتي بس بيجن ايكاتي پارتي کرد بيجن ايكاتي پارتي الفيرجي فاصلك بو ايكاتي زبرت برس محسن عثمان عندما يجي وطني لنا العراق جارك دي سباس بو فيدالي بو بينارا وبهواميا خدا دلي بكاديو ديدارك دي بمين شادو بختبر